leyo mpumelelo udinga lo muntu owawubona ukuthi usondele eduze kwayo ukuthi uzosucceed. Sometimes abantu bayakubona ugazi kodwa kudinga ukuthi ubaxolele inhliziyo yakho even though ungasabatshelanga, even though ungabatshela ukuthi uzalwane umbonela, kepha sometimes futhi kuyasiza ukuthi ungabatsheli cause empilweni uphila ngokuxolelana. uNkulunkulu uyafundisa ukuxolela ukuthi uNkulunkulu ongaxoliseki mhlawumbe laba ababemshaya kuphela, wayeXolisela sonke isizwe ukuthi sixolele uNkulunkulu ngoba bakwazi ukuthi because akubona bodwa bamona laba ababemshaya, kepha nawe nalawe nawe sabona sonke. Ingakho sibaxolele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Namhlanje ngithi uma unenhliziyo enenzondo ebamba amagranti, namhlanje uyidedele because emhlabeni siyaphila ngokuxolela. Akekho umuntu omsulwa, kepha lona loyo ofundayo afunde emaphutheni uyokwazi ukuthola uxolo nokuthula. Amen. Amen bazalwane. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Khulumise sokuqala. Khulume kahle bazalwane egameni ukuthi azositshengisa ukuthi sebexoleliwe, kepha indlela yayingekho yinhle ngangako ukuthi angaze ashawe abona. Mina nami ngangingasaba faka isipila sosinganani qoqodo, kepha yena wakwazi ukuthi ayimele ngenxa ukuthi ufuna mina nawe kusasa sibone izulu. Lokho engishoyo kuyavela because endleleni yonke uqala ezansi eBhabhelini uMoses kuyalona uNkulunkulu wayekhona ehamba nabo. uNkulunkulu enkathi ethumela uMoses ukuthi akhulule abantu baka-Israyeli abayise elo uthule promised land, wayezothi esavululwandle athi uNkulunkulu ngoba vele bangidelekile abangilalelani angulifani ulwandle sale sebemuka bonke kanye nabaseGibhithe, kepha uNkulunkulu ekhona nabo wabamele ehamba nabo ebatshengisa indlela yonke ngoMoses. NakuNoah naye nkathi ebatshela ukuthi kunemvula ezayo wabatshela ngoba esebexolelile befuna ukube batshengisa ukuthi unozwelo sengixolelile, kepha wona futhi abalalelanga kwabebhadi nalo sabalalelanga kukwanoa. Kodwa indlela eziningi eBhabhelini satshengiswa uJesu uNkulunkulu ehamba nabantu bakhe, ehamba ngokuziveza kwabanye. uJesu into awayenza ayinkulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi ukhona nje nomunye wenu ngasithiwa nje kuyathiwa sicela umuntu ozodlula bonke labantu nje sithiwa kuyangena nje abantu sonke la sithiwa sicela umuntu nje oyedwa ongabethelwa futhi azosikhuluma. Ngiyacabanga ukuthi nanowedwa uyophakamisa mina ngingayenza leyo nto, kodwa uNkulunkulu uJesu wasimela ukuba nathi kusasa sibone njengoba sikhona namhlanje. Yebo bazalwane, okwami kade ngiphethe namhlanje sengiphetha ngithi empilweni sometimes phila ngokuxolela, even though umuntu ubone kangakanani xolele lo muntu leyo because awazi kusasa lakho lilele kuphi. Kusasa ungathola ukuthi mhlawumbe uyasebenza noma usesikoleni Luka 23 verse 34. Izwi lami mhlawumbe ngoba ngisishilo yamayelana ukubethelwa kukaJesu. Lokho ukuthi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo, izwi lokuqala uJesu alisho nkathi ebethelwe esiphambanweni. uJesu njengoba sazi wayengenzanga lutho emhlabeni, kepha wayehlela ukuthi mina nawe sibe free, osikhulula ebubini nasifake ekhanyeni.
uJesu ngenkathi eshawa imbibo 39 efaka nomqhele enemelo wayengayeka ethi yazini angithandi lokhu ngishawa kangaka emkhulule esicela ngikhulule kepha ngokuthi imishini wayeyazi ukuthi ingane nokuthunywa kwakhe ezulwini ukuthi mina nawe namhlanje sibe free singaphili ngaphansi kobumnyama njengoba inkathi uNkulunkulu edala uAdam noEva khumbula uxabana kaNkulunkulu nabantu baqala ngoAdam noEva bedla isithelo esingavumeleki eshilo ukuthi singadliwa bona ngenxa yokukhohliseka bakhohliswa inyoka basika bayikhipha embusweni kaNkulunkulu kepha uNkulunkulu manje ibuka mina lelizwi uNkulunkulu kade wabaxolela abantu kepha ubedinga into ezotshengisa ukuthi sengixolile ingakho wathumela njalo lesithola ngibingelele uphathi wethu ubaba uMkhulu ngibingelele uphathi wahlelo babaya ngibingelele ubaba bonke ohlala babo ngibingelele umama umfundisi ngibingelela ngokomama ngibingelele nabasha ngibingelele yena omphambi kwenu sibobile wakashoba okhethiwe naye kwinkonzo yethu namhlanje ukuba azophatha izwi lokuqala kwamazwi ayisikhombisa yize inkonzo yanamhlanje isaphathe isikhumbuzo sikhumbuza inkosi ePhasikeni isikhumbuzo sikaJesu inkonzo yokugcina abayenza enkathi efika ezosindisa abantwana basemhlabeni ukuba bezokuzela kuNkulunkulu ngokuthi azinikele ukuthi bembethele isihambane yizo leyo nto leyo nje ungayo into engabalula sabantu kanje ukuthi ungasuka ukuthi uyasinikela just for someone mistakes yabo into enkulu kabi nje lokho ukuthi kube khona umuntu owehla ezulwini ethi uzolungisa nawe ukuba kusasa sibe nokuphila phakathi sibe nokukhanya one day sibone nathi izulu yena engenayo izwi lami lokuqala before siqale sicela ikhona selodwa kodwa izwi lami litholakala kuLuka 23 verse 34